Amukela eka Dilolostro channel. Leyi I channel leyi avalanaka na wena entertainment ya Vatsonga na music wa Vatsonga hi ku angarhela. Laha hi le xigodini. Subscribe leswaku u nga saleli ndzhaku eka minongonoko leyi hi vaka na yona laha ka channel leyi. Na leswaku u ta tiva tinqambi ta ka n'wina ta ka Gaza na ku va u tiva swihungwahungwana leswi humelelaka eka Gaza. Subscribe sweswi eka Dilolostro channel. Namuntlha ni lava hi ya vulavula hi Mr Post ku nga nqambi ya ka Ngove. Hi ti 20 Mr Post u pfuka a posta ka Facebook ya yena laha a nga tsala marito lama landzelaka. Ka machangana loko munhu a teka ndlela ya yena I problem. Album ya Madzongo yi herile and yi top. A ni nga fail na vafana va mina. Ku ta nyuma vo tala. N'wina mi ngo ni rhuketela Joe. Mina loko no rhuketela Joe swi nga helela maphoriseni mara se ingaku swi ya kona. Nyoka liya yi tsutsume yi ya le hi leswi a ni lava swona ku busy ra mina a ri tluriwi ri fana na ra mufi inkomu. La hi nga hlaya kona I post leyi Mr Post a nga pfuka a yi tsala ka Facebook ya yena leyi yi vulaka timhakeni ta ku machangani loko munhu a ta endlela swa yena a va I problem a va swi amukeli ku fana na sweswi Mr Post a nga suka ka team Shirimani a ti endlela swa yena. Swi vula ku na vanhu lava va kha va sola decision leyi a nga teka kumbe xiboho lexi a nga xi teka. U tlhela a themendela vafana va yena hikuva a tlhela a vula ku album ya Madzongo yi herile. Madzongo u vula psychology hi ku psychology hi languteli ku a humesa album ya yena lembe leri Good Friday ya lehi ya ka yona. So hikuva ta va yi tirhe swin'we va yi endli kwele ka Ngalasi swin'we. So u le ku themendeleni ka vafana lava va chayaka le ka Ngalasi ku nga DJ Gift na Mpanyas. Se u tlhela Mr Post layani a ku nyoka liya yi tlhelelile. Nyoka u va a kha a rifera ka Benny Mayengani ku u tlhelelile u vula aka Joe Shirimani. Leswi nga swi vula ku album ya Benny Mayengani nga ta huma yi tirhiwi na Joe Shirimani a hi tivi. Hi ta switwa loko album yi huma ku yi tirhiwini ka Joe Shirimani na mara lexi hi tivaka xona I ku Joe Shirimani na Benny Mayengani va rivalelanini eka dzumbana mina aka DJ Matt mara ku va nga tirha swin'we swi bete swi ta tiviwa hi management kumbe swi ta bohiwa hi management ku va nga tirha swin'we kumbe njhani na. So marito lamayani I marito ma ku chavisa aka Benny Mayengani na Prince na Joe Shirimani ngopfungopfu aka Joe Shirimani because laha ni vona nga ku chavisa Joe Shirimani ku va nga tirhi na Benny Mayengani hi mhakeni ya ku loko vo tirha na Benny Mayengani ku ta huma swo tala u ta bifa leriya ra ku swi swa kona swi ta vava ngopfu swi ta tlula leswi a nga bifisa swona aka tinsimu leti hi ti tivaka. Hi mhakeni ya ku Mr Post na Joe Shirimani va tirhi swin'we nkarhi wo leha swi nga endleka Mr Post a ri na mahungu yo tala vele loko mi tshamini ma vulavula swo tala lomu kha mi tirha swin'we swi nga endleka a lava ku swi humesela rivaleni sweswi loko Joe Shirimani o tirha na Benny Mayengani. Futhi u tlhela ku marito ma mina a ma tluriwi tanihiloko hi swi tiva ku Mr Post beef wa yi rhandza swinene. Loko swo endleka sweswi va hisa lava kumeka va tirhi swin'we Mr Post hi langusela beef leyi nga ta va yi nga sasi yi ta vava swinene beef ya kona. Hi leswi Mr Post a ringetaka ku vula swona laha ka post liya ya yena loko a za ku marito ya mina a ma tluriwi ma fana na marito ya mufi leswaku Joe Shirimani u fana swi tiva ku loko u tirha na Benny Mayengani beef ya leyi and u ta boxa swo tala leswi hi ku ya yena u ri swi nga ze swi ya fika na le maphoriseni. Swi vula ku leswi already a nga swi boxetela loko a ta va sukini ka Joe Shirimani a hi se twa nchumu hi nga ha langutela swo tala loko va hisa lava vo tirha swin'we. Inkomu hi leswi hi avelana swona namuntlha laha ka channel leyiwani na ku va hi update mi kota ku tiva ku endleka yini aka Gaza laha hi le xigodini hi mi phamela vuxokoxoko lebyi mi byi lavaka Matsonga ya ka hina. Inkomu mi nga rivali ku subscribe.